Akhirnya beda matur kakek Khalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bemampian Pak. Ki kiai. Napa? Abdi nerosoro orang sekampung ini. Napa? Ki ajunan gelak saya mau teleken kak disa. Orang oleh blok tengah pas ambu pas kasokan cek kasokan na ajunan pas kubur. Orang kampung kapi kesambu beda penapa? Ada bu ke Khalil. Oh kak ruah. Engki gula minta gelak ada pun ke Khalil. Makin pian mun ngidi nggak gelak Pak. Apa napa kiai? Kan tembus pendengaran ke Khalil. Gula macam teleken tinggal pak kebacaan. Faiza ja akal malakani. Malaikat mungkar nakir rabu intar kadul karo. Patanya malaikat, marrabbuka. Siapa pangeran nemben? Adul beni ajawab Allahu Rabbi. Pace ketujuk dul pah ngucak ke malaikat. Malaikat, pertanyaan ge nikah lambek pon. Gula mulai ki budaya pontuk itu mangan lafcet bodoh pertanyaan ge nikah malaikat. Ya malaikat ku tahu dia teh. Periksaan nih boleh. Marabbuka. Siapa pangeran nemben? Abdi na malaikat benih yang tak tahu aja wab. Abdi na tahu aja wab yang tak kok cangkolang ke guru. Polan beda guru iya tasan ke Khalil kan. Mangkana ke Khalil pak kesokan tuh kayak ngelekek pak. Akhirnya Gusti Allah pak ada bu ke malaikat. Malaikat la amudul dia cek tanyakin. Ajia yang dari taat ke guru. Nah ajia oleh barokah lah cenyak tanyakin mulai ben malaikat mungkar ada bu ke malaikat nakir kir mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba monitor ihu pate saus. Ihu pate. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiyah laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli wa sallim wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu laka
wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafizina lil Qur'ani was sunnah fuqaha'a fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Samahatul ulama wal akhussu bidzikri wat ta'zim ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Marzuki Suyuti, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Ifan Ubaidillah, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Muhammad Hamli, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Muhammad Zainuddin, sareng setuju para alim, setuju para ulama, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, para guru ngaji, seampun sabti hadir dek gak dinto tempat, senaos abdina tak anyepudek ka asmaepon, tak mengurangi rasa hormat, sesangat abdina amuljaaki torto adi. Bapak Kepala Desa Tambukoh sareng jajaran epon, sesangat beten kaula cinta sayangi, sahibat dakwah wal farah was surur was sa'adah, teretan Bapak Muhammad Hasan sareng ibu sareng setuju keluarga besar eka dinto tempat, langkong-langkong mantan anyar dua Eki penikah Ahmad Sururi sareng Raji Epon Yusratul Fauzah. Mancer muka bi Allah parengna barokah umurah, barokah ilmunah, barokah rizkinah, kaparingan rizki anak foto solehin solehat, deti cudu paste sakinah mawaddah warahmah, deti cudu paste sampai ke swarga. Amin. Saya sangat beten kaula amul jaaki tor cinta sayangi. Ajunan hadirin hadirat, muslimin muslimat jamaah pengajian, ajunan pencinta Islam, pencinta Rasulullah, pencinta ulama, pencinta Al-Quran, insyaallah ajunan setuju emul jaaki sareng Gusti Allah. Saya sangat beten kaulah amul jaaki tor cinta sayangi. Asyukur de ajunan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kula ajunan malam semangkin kaparingan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kula ajunan bisa bermuwajjahah hadir ke tempat saya sangat mulia, mencermuka satu jika dinto merupakan tanda apa longaten kula ajunan sampai ke swarga kalaban setong tampar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Allahumma.
manusia kadinto karep setuju padu terus salamet terus bejreh odi etunya sampai odi di alam akhirat. Manusia terus bejreh terus salamet debuna Rasulullah terus salamet manusia penikat telok kalako terus bejreh dunia akhirat juga telok kalako. Si pertama manusia terus salamet amsik alaika lisanak, jaga lisan, jaga colo. Apa-apa lisan mi ipakon jaga. Al-lisanu jirmuha saghirun wa jurmuha kabirun. Lisan ni kadebun ulama milane ipakon jaga perengageni keng dusana raja. Jirmuha saghirun wa jurmuha kabirun. Cak tambu kona colok panika lo bengageni keng bahaya naraja. Mana bi ampun colok salamet maka angkuta beten selain bekal salamet. Angkuta beten selain nika pasrah kapi kacolok. Pepe pasrah kacolok can pepe lo ngasteteh emben mun acaca. Emben mun salah benta saya tapok bi orang beni emben engkok lo. Leer matoro kacolo ngastete mun acaca lo. Emben mun salah benta saya togel beni siapa engkok lo. Makanya Rasulullah sampai madebu salamatul insan fi hifdzil lisan, salamet manusia tergantung colok, mun colok salamet manusia nikah salamet. Amin kok Pak. Ya mil repot di rokok melolo kaget. Amin Allahumma. Pertama jaga lisan. Dua terus salamet wal yasaka baituk pacemper romana mulla roma cemper manusia nikah salamet. Panapa roma cemper roma seraja punten Pak roma tingkat keramik punten tapi debun ulama Roma cemper tergantung manusia seduduk seneng-neng eroma dia. Mun seneng-neng eroma dia ahli taat ke Allah, ahli ibadah ke Allah, maka Roma dia bekal cemper. Pak telemah Rasulullah copek Pak. Ulama berdema debu 6 kali lema ukurna. Tapi Rasulullah berani bersabda baiti jannati, rumahku adalah sorga bagiku. Anapa? Karena kehidupan itu lemah Rasulullah penikah jemper. Mula Roma jemper Pak, make cope arasa leber, make tak ngangkui asi celep. Keng mula Roma tak jemper, make lega arasa cope, make ngangkui asi ojeng. Bener
penyaring bener. Coba orang tambuko Roma na cope keng bini rok toro oca anak rok toro oca legeh rasana wa bener. Maka tak ngakui AC celebu keng pagelar orang tambuko Roma na raja keng bini na ceremi anan tampurat leng-leng make raja arasa cope make ngakui AC ojeng pak bener. Pacumper Roma lebih Roma akhirat kula ingat ke cerita Siti Rabi'atul Adawiyah nikah bini tapi dari bagus seorang bini sampai berdesema debu wali. Pola orang tambuko bisa nindah. Siti Rabi'atul Adawiyah nikah orang ngaki sehat langale kuburan. Pola bisa nindah sampean kapan mulai marin depak ke Roma langsung ngale kuburan. Setiap are, setiap saat kuburan pendekai bacain Al-Quran di Siti Rabi'atul Adawiyah. Ting ampun sete ebitong hataman Al-Quran nah ulama berdema debu saibuh kali hataman Al-Quran berde ulama madebu petong ebuh kali hataman Al-Quran demi jember Roma akhirat. Dua telok terus salamet manusia debun Rasulullah wal yabki ala khati'atik mun akebay salah tuli tangis ka Allah nangis atas kesalahan dan kula ajunan mun andi kesalahan ka Allah berbuat maksiat tuli nangis ka Allah. Apa napa pak orang bagus beni orang saya tak pernah ala kotusa karena tak mungkin pak orang bagus beni orang saya tak pernah andi dosa karena juga tak mungkin bu manusia kainto salahin Nabi Rasul mas teh pernah ala kotusa ben mas teh andi dosa make kiai padu abagi akhirnya tak payah eber pak mengetahuin cewek ratin padu ke Marsuki padu ke Hamli padu ke Khori apa boleh bener ini pasera orang bagus orang seala kotusa pas tuli atobat ka Allah nikah orang bagus. Mangkana den kula ajunan mun berbuat maksiat jak sombong jak bangga iblis bentopoto na elaknat bi Allah esabe neng rek keren neraka bi Allah khalidina fiha sak lanceng-lancengan neng neraka na Allah. Anapa iblis maksiat ki sombong. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana kula ben sambian mun berbuat maksiat cek asompeureun cek bangga. Orang dina kadang ngalaku maksiat bangga. Datang di pasar entar ke pasar Pakong datang antar ke Beurna rogi bentak nuruk engkau gelek apa engkau ke pasar ketemuan ben Fatimah murde jejuh engkau ke bengkau ngabingkau lembu deh innalillah maksiat bangga ala kotu sabunga orang agak penikah semalarat ngoleh pengapuran Allah subhanahu telok terus selamat jaga lisan pacumper Roma
tangisen mun alaku maksiat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bejrede pun Rasulullah teluk kalako terus nih terus tore semangat maga geng lecak sampean Pak. Terus bejre teluk kalako napaan pertama debuna Rasulullah kutun halalun rezeki sehalal. Orang panika bila ampun rezeki na halal, orang panika bejreh. Amin kok Pak. Biar nika lapar ngantuk na bageng mati ya teh. Ya karo ngucap amin saja senggan. Amin Allahumma. Gusti Allah cek cintana ka orang seleso demi rezeki halal. Orang tambuko ala koten paten nyetat mulai jam 6 ambu jam 5 karo abojeng istirahat taben adeur lesoh tak jema dele keluar pelo kuning oleh naning sokoni tapi demi rezeki sehalal orang agak panika sepaling ika cintai bi Allah. Amin. Amin. Allahumma. Pak rezeki se masuk kata bu sedeur kuleben sampean pedikah mun umpamakin ka kendaraan padeben bahan bakar roh padeben bensin neku sampean orang tambuko andi sepeda motor make anyar mun bensinna campuran ajrebut Pak. Meles sepeda motor anyar lah tahun 2000 salekor hargana 34 juta PCX keng bensinna campur kemi ajrebut Pak. Bener manusia pada mun seede arjen kula ajunan campuran antara halal dan haram bahkan lebih banyak barang haram mah manusia nikah bekal ajrebut esoro abejeng senyoro sekelero arapa ajrebut esoro entar ka pengajian salah tak entar karo gigir arapa ajrebut esoro cek bengal kalakena jon atel tel arapa ajrebut kula sekut iunjuk rasa orang bini kaipun mun lakon nindeng lake kiai Bu bener lakor nindeng lake kapi mance reng lake alandu reng lake abelence reng lake atana reng lake nyelo aing reng lake asapuan reng lake ngancuana reng lake reng bini rekoro setong tugas sah apa toro ocak dadi mun esoro mance mangkat njata kok karo atel-tel melolo. Allahumma sholli ala Muhammad. Manggane pikir manusia mulai ibadah tak pati semangat bajang lalak colla zuhur abejeng asar tak abejeng maghrib abejeng isya subuh tak abejeng pikir mungkin kakanan campuran benyan bareng haram mangkana ajrebut. Menteri selamat takapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nomor setong terus lore kelatai santai boleh cek leson Pak abid pun tak ngakan Roma ini kalau tak ngakan nase tak ngakan nanwa Pak ya baca apa jangan sehari semalam tak mulai terus dua terobet pun Rasulullah wa mujalasatul ulama
palebur along polong toju ben ulama, palebur along polong ben orang-orang alim, malam yataqarrab bi ahlil qurub ma qarab, orang setak semak ka orang sesemak, orang panika tak bekal semak, tapi orang sesemak ka orang sesemak, orang panika bekal semak. Napa artinya? Orang setak semak ka orang sesemak ka Allah, orang panika tak kira semak ka Allah, tapi orang sesemak ka orang sesemak ka Allah, orang panika bekal semak ka Allah. Amin kok Pak. Mayu mulai weh. Telah kasih nyuruh wate. Orang ngucap amin saja sarana. Mentera long-golong aben para ulama sampai ke akhirat. Biar ni kegulakku ya akhirat cek durun nyolot duru ke cibi. Celo. Pau boy apa boleh manusia. Pau boy muncelo cek jual tong setong. Tak kira baju. Mune jual tebesen. Bila sapungka 1 juta maka secelok pada harga 1 juta. Arapah barokah nasi manis pada ben samangken penih sampian maka tak nangke pengajian gencer na pada menangke pengajian. Tetimun Pak Hasan oleh 1 juta gencer nah sampian pada oleh 1 juta. Amin kau teh. Dumpan tongkol di gelas saya maning ka kita. Amin Allahumma. Ketimun Pak Hasan oleh 1 juta gencer nah sampian pada oleh 1 juta gencer nah keng mun derajat tak pada mun Pak Hasan oleh 1 juta sampian oleh 10 mi jauh kiai senyangui ke khori Pak Hasan sampian tak nyumbang karontar mata de berkat bener lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tore kula ben sampean jak dulu nyolot ka cibi. Kula ku rombongan di akhirat nih. Wahai awal ya deun ke Zainuddin, ya dan boleh ke Hamli, ya dan boleh ke Ivan, ya dan boleh ke Marzuki, sampai malaikat kasambu mak banyak dia. Jawab bi ke Marzuki tebesan ada bu malaikat masuk Pak Eko ya kan lu bahasan lain tambukor ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai semak ke orang alim lebur along polong ben ulama insyaallah bakal oleh barokah. Amin kote tinggal barokah ontong manusia bani amin. Orang kula cerita, engkau nginum gelu, beles suami datur ya. Orang mun sampean ibu bakar opul kepulan melulu teh. Ki zaman Syekhna Khalil bin Abdul Latif Bengkalan. Ke Khalil ni keketuan santri gendeng Pak, gendengan benempian ni. Anak pemikut cak gendeng, boleh ngaji jen tak tahu. Sampai ke Khalil jubut Ahmad Debu, dul kak dinto. Ambu ben cak ngaji. Apa napa? Iya apa perlu nadul? Boleh nembak jen tak tahu. Pas penapa kalau aku abdina, lah khidmah fui, aku tefui. Akhirnya aku tedul nika ambu tak ngaji. Karo ngabulen nyelo aing asa sasa asa puan abulen ce atana terus tahunan abid edul nika mule debak karoma penapa terjadi barokah pas di toko masyarakat pas eka parcajo orang apa perempuan kadul kapi main pisan lembek kedul maka abina anak lembek kedul nangka pengajian edul yung jengkade anapa barokah
mi barokah adul panika jujur orang nga akhlak ka bagus tata krama na tepak tambuko boy talangkong sebora tambuko boy make tak alim ngi penyaring make tak alim reng tambuko kor tepak jujur akhlak kasepa insyaallah ika percaya bi orang keng pekelar alim reng tambuko marang abes kangko teh udah cewek lebet atau le bini noreng gitu teh bini jadi letu waki meler gitu tapi pekelar orang tambuko alim keng tak jujur akhlak kata tepak tata krama asal but insyaallah tak kira kepercaya bi orang pak bener penyaring bener on otor lekas abid adul nikah mate dila mate belum pak dupai sampai ilmu lomari deh dila mate belum mare belum masuk ibu cana teleken orang cek bunyian rabu jala toko pak ke Khalil rabu pada bu ke Khalil tore gula semaca teleken nah gula rasa perotangan kadul nikah abid adul nikah ngabule Roma bunga kapi mau seteleken ke Khalil mundi ada saya pak kengcing dia pak kebacaan faida aja akal malakani ke Khalil mau seteleken pas ambu pas kasokan dulu ke ngelek pak mare panika ambu kuber kasambu tak kerjat kapi orang tala pada make tambuko pakai hori macam teleken oleh bek tengah pahambu pah gelek kek ngelek kek pah mule kan sambu sambian timbul tanya kan bila segila ya gelu ya Allahumma sholli ala Muhammad timbul tanya akhirnya berkembang orang sekampung ayo beda semator kakek Khalil beda apa ya akhirnya beda mator kakek Khalil Assalamualaikum Waalaikumsalam bemampian pak ki kiai napa abdi nerosoro orang sekampung ini napa ki ajunan gelak saya mau seteleken kak disa orang oleh bek tengah pas ambu pas kasokan cek kasokan na ajunan pas kuber orang kampung kapi kesambu beda penapa ada bu ke Khalil oh kak ruah engki gula minta gelak ada bu ke Khalil maka mpian mun ngidi nggak gelak pak apa napa kiai kan tembus pendengaran ke Khalil gula maca teleken ting dapat kebacaan faiza ja akal malakani malaikat mungkar nakir rabu intar kadul karo patanya malaikat marrabbuka siapa pangeran nemben adul beni ajawab Allahu Rabbi pace ketujuh dul pah ngucak ke malaikat pertanyaan ge nikah lambek pon gula mulai ki budaya pondok itu mangan lafcet bodoh pertanyaan ge nikah malaikat ya malaikat ku tahu dia teh periksaan nih boleh marabbuka siapa pangeran nemben abdi na malaikat beni keng tak tahu aja wab abdi na tahu aja wab keng tak kok cangkolang ke guru polan beda guru iya tasan ke Khalil kan mangkana ke Khalil pak kesokan tuh ke ngelekek pak akhirnya Gusti Allah pak ada bu ke malaikat la amudul dia cek tanyakin aja keng dari taat ke guru nah aja oleh barokah lah ceknya tanyakin mulai ben malaikat mungkar ada bu ke malaikat nakir kir mulai yuk